ya TV West ndi Vincent umujurizi kaburijo enshonga yitu yizoba bushahema kusiyema ndakikana n'itanu tuba turebe enshonga zitari zimwe na zimwe twino muri amagwitu go kuganiraho ndenda kureba okwetaba ombyo butegeki ninga shombyo bwebembezi kw'abacara chwerire kitobundi kurete ntunguka byaho aho kwa these days we have so many of them, members of parliament, ministers na level zona in our communities. So ntwenda turebe their involvement in leadership ehwerire tafutwara undo buhereza no kurete ntunguka habyango mu studio twinemu woman MP wa district ya Buheju honorable Olive Katwesije Koechenga honorable nakwakira kantandikira abanzo yakuraho kutureba ati bare mnonga kunyakira aha mukutogu amazina ganje ninye Katwesije Olive Koechenga omujokerwa mucyara hawa Buheju district kandi nashemerwa kubaha program eji abaturikize ninye ukira mnonga abanyabuheju ni manyangu muroho muhurikize kandi nimbakira program eji nyamurungi tukuza kwegera mu ebintu binji. Yes, wabare mnonga kwija twashemerwa kugira hano mu program eji nkaburira abaturikize abakutureba mu kimanya okurugato kusiyashahe mwenda kikana n'itanu tworekera mu gacencwire twiza kwandi tuganira nshongeji rero mu manyabo aco shemeye kutora n'umucyara aha ntebe yone ya rukoronda abo kwantwenda kumanya how relevant and important useful it is aho narebo twire mu parliament nojekera abantu babuhwejo echo ko kuba noreba in your view nangwana n'abacyara bandi opposition zitari zimwe na zimwe kunga ko kubareba omubyo bwebembezi otekateka ngo nikiyamba ho kita umbikwate no garzo buherezo wabo webare mnonga abo muramwogwe echo kubanza ninyenda kubanza nangwa kwebaza government eje yarwangitsiriza government yarwangitsiriza ekoziro mu muhango kureba ngo abakazi bayetabo mu byo gutegeki nangwa ko kuza kwetegereza ureba ngo omubwirobu nangwa na novurugireho President Museveni akatwereza chance kuza position zizamani koko kubanojika ko nyuma tukatwine first vice president wa Uganda omuchara kazibwe specioza yes akakora imiromo ye kandi yagikora kurungi waza kureba hati twine prime minister no muchara Robin Nabanja twine vice president Major Arupo twine speaker no muchara so n'abamemba ba parliament nko kuwagamba abakazi echo kubanza abakazi ni good administrators nibamanya okutebekanisa nibamanya okutebekanisa ebintu kurungi so ko kuba noreba nyowe hati kamaze nkwereze example nkeyo witu Buheju abakazi nibafa mnonga ahabana nibafa mnonga ahabakazi bagenzi babo nangwa of course nanabashije abukwa naranga nawe kuyabire nahanga yamanya ngo mshije atakubasa kuguma wenka yamuhereza omukazi ekiri kumanyisa ngo hakaharho mugasho muhango go mukazi ogwashemerire gukora tukugira ngo no mukazi konka kurekana no mu bwebembezi so hata abakaza hibiziro mu bwebembezi ntureba ebintu nibikorwa kurungi waza kukwetegereza offices enyingi ezikuhandoringwa abakazi noreba ngo harho murimo murungi ogubariyo nibakora kandi ahabwe ntunguka abakazi abo bukurebera aha omukazi wamuherezo murimo ngo agukore na concentrating n'abantu bakutomutima ahakibar gukora kandi nibakunda mnonga kureta results. For example nyowe nkanye ndiyo mujokerwa wa Buheju wabacyara konka arhe binte binkuba nimanya ngo nibikuru mnonga kandi naba ninkora nyine kureba ngo na leta results icyo kubanza no manya omukazi na no mwana ahashonga yamizi nibo babonabona byaro byitoko omumakoko so omukazi kwa kuba ariyo mu leadership nkanyo kundi mu leadership ya Buheju nka member wa parliament icyo kubanza cyabyo na ninyenda ngumaze nareba ngo omukazi na no mwana baba kurungi ahabo kuba abakazi nibo batahamizi abana nibo batahamizi baremwa no gwire bo kuza hamashomero bacererwa hamashomero abakazi babura no gwire bo gukora emirimo ndijo habo kwa bine kuza kurunda amizi so hariho ibintu bingi
ibyo mukazi arukura kukureba omukwebembera bagenzi be yaba ariyo mubwebembezo bwa bagenzi be kandi ubundi abandi batakura kukureba. Ekindi cya kabiri abakazi nabesigwa abakazi ekintu cyawo wakikwata ukakihereza omukazi umanye ngo icyo kiri safe nicyo kureberana n'abashija abakwesiga abakazi babo bakakora nabo noshanga ngo entunguka y'amaka gabo yarahuka batambura kurungi. So abakazi binemo bwesigwa so baba baryo muri leadership nibakore ibintu birungi kandi oshanga ngo baguma hamuramwa gwebye bibetekatekire gukora. So mbwenu omuramwa gwo kugira ngo abakazi omubwebembezi abakazi abariyo mubwebembezi nibayamba bata nibayamba ahantunguka y'ibyanga bavugamo hariho ibintu binje bakora nkoko nakugambira mbwenu nakugambira okureba ngo bareberere byanga byabo abana babo abashija babo amaka gabo nyuma zo mbire ndiyo umwanya gumwe nibaheta muri karungoko nashanga abakazi ko bakaba amaziro bwire bwinji hatarho mizi umwanya gwabo barukutaha ibyagana mbwenu twahikaha kubaretera amizi of course kikanteganisa mnonga nkomwembezo mucyara nareba ngo nyine kurwana mnonga abantu bakatunga amizi nibaheta nokoko muri karungo. So kumbire ndiyo nyumwazyo abakazi batandika kungambira kumperezo obujurizi ngo babire nibaterwe nkoni bagire kutaha amizi bakuterwa bibabo bacererwayo babatera usibire nokora cyaha kutaha amizi konko shanga ngo n'amizi haharo line konke ibyo nebyo abantu batakureba. So abakazi nibarabo mubinji so itwe leaders tuba twinovunanyizwa kureba ngo ebintu bimwe twine kubihandoringa aho naho kandi tukareba ngo abantu batambura kurungi. So muri leadership abakazi sincerely speaking waza kwetegereza hariho ibintu binje bakizaba cyane. Omukazi nuwo kushanga narwana ngo abakazi bagenzi be bagira kasente umunshaho. Omukazi nuwo kushanga narwana ngo abana babishiki bafuna bashome kurungi bar comfortable akako kuza kwetegereza ushanga ngo abana babishiki nabargo mu mashomero abo kugira ngo hariho ibintu bingi ebikubaremesa ebikubatambikora uko rero tugambira honarebo abo kuba ekirungi ryo mu parliament maybe there are abantu bamwe not all aba kugira ngo abakazi nabo kabatabire cyo kurebera hazisachi agire ngo mu ntebe yaje kwata nawo kakweza yoreko mumanyiso bo kugira ngo kugiruga mnowe hafera abantu bona hato shoti because if it was about liberation of women umuntu najya atabwe icyo umuntu atakoze opportunity eji ngato ko uri mu parliament mbwereka tugambe then akigura umuhanda kakutwara abantu bingi kongo rugwika mu muhanda agublockinga nawe hata haba bamwe bagira ngo ngakazaba nabo as if now in this case mu parliament ahori what are those policies being put in place kugira ngo noreba ngo umwana wo mu kinyesa kareye neiza kubonera ubundi as compared to yours obubwire women empowerment kandi na nekindi orebere munonga nturwana ha mwana w'umushiki turwanira ha mwana w'umushiki umwana w'umushiki no manya emyaka yenyuma ho mwana w'umushiki akabatijo misho mwana w'umushiki habaho okubura school fees niwe yabirarwo mu ishomero akashitama umusigaza akagumizamo. So oturebere mirundi minji nturwana aha mwana w'umushiki muna warge nyuma kandi nyenda kugambira amazima we have achieved echo tuchachivingira bo kuba hati noreba ngo abana babishiki nabo barugireyo ne bashoma no shanga nabo bine maxing z'abasigazi. So harho ejo empowerment kandi nabwo ko kwija wahikanko mu omumero mu byemero monka offices ushanga ngo abakazi nabo they have baryo binji nabo percent hateke yongera aha bakazi. So ekinde cyuwambuza no kugira ngo ahabwe nki nibaza
nabo nibija bakiko mu ntebe agangaramu ati abrokinga n'abandi instead taro ku brokinga abandi icyo kubanza cyabyona buri muntu wena numanya kwizire especially gentebe y'abakazi kuyagireho buri mukazi wena nayikirizwa gukora ki kwesimbaho kandi nakaruru mbatuterera karuru so tukabasa kugira ngo naremera apana kuba rino babatera karuru bakamuhereza karuru naguma mu ntebeye kuba batakamuhire niwe nogenda shana ko rabe nenda kugira ngo hakaba hashemerire kubaho time limit y'abakazi abo kwa nindeba wachiteka mnonga abakazi ngo nubaganga rumu ntebe baremera I did not say all actually I was like some like composition zindi by the way zizahigurokwe baba baterira karuru echo kubanza bamemba parliament baba baterira karuru nibaza yo on melt wachireba kandi na nabari yo mu position zindi kangambe ko mu offices nkaba speaker kokwe nabone mbabagire yo on melt hato mu parliament speaker ntumuronda ntumterera karuru kandi speaker takwesimba hari yo mukazi wenga na nabashije nabone besimba konka hati tugiziro mugisha kugira ngo ba speaker bizire bakuratine nkababiri hati babire bari y'abakazi koko kadaga twine now honorable Anita Mong nka speaker so kugira ngo bakazaho bahambe ntebe pana tukabaterera karuru on program twine honorable Orovu katwesije ko yicenga yes baba batabahira karuru tibakurgaho so kandi hati akarabo n'aba politicians abo n'abari abariyo mu bwebembezo obwitu konka elective positions konka ijuka ngo haruna nabo abariyo mu bitongore hachishwa ko abariyo mu bitongore umukitongore yaba nakoraje nomanya ibyo mbibyo nkirigera okuwakora you are there on melt so tukugira ngo ari urukuzo mu kiteba karemeramo kagangaramu it depends aha murumo gwo rukora na no kuwagutungire na no ko rukugukora na nakugambire ngo abakazi wamuherezo murumo nagukora je perfectly nangwa nayongera mamani minji munonga kureba ngo ikintu cyaba perfect so nico kushangira ngo bundi mu myanya iba kuba barumu baguma mu bwire bwinji yabari munonga ho narebo now let us look at the issue of domestic violence hate chirungi abakazi bajwekire tibyakire byenyuma abakazi bajwekire ahande ngo zono mu parliament yo okwezi the speaker the former and the current when bajwekire generally how do you try to handle the issue of domestic violence abo kubejo nenshonga nkuru first of all it sabotages development. Yes. Chitegan somewhere buri chimwe chona where there is the domestic violence when to expecting a chango. Now, when kabajire yo baya when we can say that for you have broken barriers. Zumwe. How do you mjeza umita kwero gumukazi wahansi nkabwejo ninga han may I come from Rwampara. Tindi kumanya nko kumukugeza kureba ngo ariho ebiragiro bisya hariho mbwenu okumuriro mutebekanisa ngo binte mwe birugireho kimwe. Ebiragiro biruho kandi bishemerire kuba nibikoze suba konka nyenda ngo banzo manye domestic violence na iretwa ki omumakaga abantu ariho ibintu bingi nyamwingi ebikureta domestic violence omumakaga itokwe icyo kubanza no bworo no kimanya ngo bworo no ureta domestic violence eketari mwaka sente ekayabe tari musente no kusibana barwana nibayomba nibitana umukazi kwa kwija yabuza school fees abana bababingire uri yatinyene sente bazo mu kusindikana umushija kwa kwata umuhanda no manya washije imwe hanga kabahereze responsibility yo kureberera maka no kimanya kandi kubikweza byangu abamwe bajejura bya nibibasa kwanga wakireba konka ni responsibility yanyu abashija kureberera makagani so mwe nko kwijo muka utine cyo yine madam yakubuza niwe washangogire gukora byayanga hatuwe naza takuza kuraka kumanya ngo byagira bita byayanga that is amakaga bagatarumu communication
ninga haba hatariho kutura hameza mukaganira so kubira abe byayanga esente zayanga urutaro rutandikiraho abana babura kushoma ibyo kurya tebiriho icyo ni domestic violence niba yatandika obworo n'ubureta domestic violence ekindi abashisha barekerire amaka abinji kugira ngo nubona konka harhabo abarekerira amaka gabo mbakagarekera bakazi umushisha akashara mu akaba wa umurimo gumwe okunywa amaro so hatebyo nabyo nibireta ki domestic nibireta obuhondano bwo maka abakazi nabo bukubarebera aha nabo bine byabo bibe barukora bakabikora bashije tinkagira ngo abashije nabo bine mishango bonga ninga nabo bakora kubibonga n'abakazi nabo bariyo abakora kubi mbwenu domestic violence ninga obuhondano bwo maka buryo mbantu bona nangwa basa kushanga ngo naba the role models abo rukumanya ushange nabo domestic violence they are sometimes victims nabo ni victims konka okubayamba ntubayamba tuta icyo kubanza is to sensitizing abantu ukabashomesa nyo wanje kuninkira kutunga yemushomo kushomesa abakazi okubara handling amakagabo okubara handling families abana n'abashija babo so kugira ngo habaho businje kandi ekindi no kubashomesa gukora buri muntu gukora umukazi akayi nakasente no mushija yine rero mwashitama hameza hamwena mukataha meza mukabara cyumurashimwe mwenda kushashura school fees yo mwana ndiko gwateho kwara yine na nogwa girata tukugira ngo mushija nwaine kuba yine abo kuba H2 nturwana the women empowerment tukugira ngo ekaba eriyo kugira ngo kora abo ri empowered niwe no basa kora sente niwo inomurumo ahabwenci tutakwija hamwe hanuya yiwe na no mushija wawe mukikirizana ukumura abase kurebereka yanyu so ebi byo nakubikuba bitariho domestic violence nhe kutandikira actually yitwe nk'abakazi bamemba ba parliament ebyo ntubishanga konke mironi mingi tugerezeho kureba ngo twayamba abakazi kumanya rights zabo habashija kumanya rights zabo abana kumanya rights zabo no kubashomesa ukubara base kuhandoringa when sensitization if I may say abo twineho na nebitongore bingi ekukira mnonga twineho na ministry ya agenda eri kwatwaho aha bintu ebyo ebya kubasa kuba nibyijo mu domestic violence yabare mnonga kandi ahabwa explanation ejo yore na tureba ko akwasaba n'ubwo kweza kwegita TV Western Studio twineho na level all katwese ko echenga district woman MP wa Buhweju of course no mwishengero ihanga aba district ya Buhweju kandi rero tuganira ha ko bwembezi bw'abacyara urukweraho mu kutasyo ntungu ko mbyaro and maybe okugira abacyara hatombwe bembezi at all levels okugira ukweraho go mu cyaro rya hansi and I believe also abacyara bahansi nabo bareba abantu higuru bari role models because that how do you begin otine worebireho icyo naco kiri yaho now maybe I would like to request ngogira akagambo program ije atabantu baremba kureba as a leader ubundi bakahure there is now a negative belief y'abantu binja bakuteka ngo abakazi kubaheze kuba empowered hati cyagenda kimwe cyabanka negative bagira ngo uri empowered ngo wayibambaye mwene ngogwe now one ureba challenges twine nka gender mainstreaming aho abakazi bamwe barufuteka ngo there is no need for man konkebe bingi byo mu Europe ukokwe actually tibiriyo mu Europe yo honka na no mu Africa birumu ariho ikintu kinkukira kureba omu Kenya nangone no mu Uganda single mothers are like single mothers bagamba tugarukamo hati bo nibagira ngo ombushwere ombwire wokuza yo kabona you have a child and be alone wow obire wabirebere byo common even here so nyowe nintekateka ngo aho abantu no kozesa kubi
ekigambo kibagambire women empowerment kubagambire women empowerment tubabagira ngo baze kubinga abashija ninga baze gukora icyo kugamba n'amazima hariyo bakahayori niwo kamureba ukagira oti kanda hampaha byayanga konka kandi omuntu wena orukwetegereza women empowerment abena nagirebera ha responsibilities you look at the responsibilities iwezo shemerire kuba nokora nko mukazi na nomushija nawe ne responsibilities zeze nko mushija. So if you are empowered to destroy your family, then hata ho ningira ngo nota kumanye kiba kweta women empowerment nobwo kabire nobe empowered making your family much better ninga kukora kurunji. Women empowerment government ye kubane tugambira ni equality kujangu kundabe omushija kware nabasa kutunga omurumo. If he can become a director yaba nabasa kuba director ico kumasa ngunda n'umukazi nabasa kuba ki director kandi nango abe na director murunji wakireba. So women empowerment kugira ngo be mbabeta bahi the other side is useless mbabeta bahi mwenu kugira ngo abakazi babe mbabeta bana rugira ki mwenu kugira ngo umukazi oyefure nko ndijo muntu dera hompa ho manye kuba kori empowered. No, take your responsibilities as a woman, do what you're supposed to do. Okushoma no kuri ryo okushoma ni was no manya bakazi tutashoma no wirobwe na nakugambira nito twabire tuguma tutashomire kunga hata bakazi bashomire. They have PhDs, they are doctors, they are professors. That is an empowerment. That is women empowerment. Ekiri kumanisa kuturabe tubantureba ba doctor bari abashija ba professor bari abashija hati ntubasa kureba yo ba doctor bachi babakazi na ba professor babakazi obwirobwe kuturabe tubabire tubantureba ba speaker ba parliament bari abashija hati ntabasa kubaho ba speaker ba parliament bari abakazi obwirobwe kuturabe tubantureba ngo ba president aine kuba omushija hati noreba n'abakazi nabo ba competing ahabwa president torarebirije America harisi kamara kata atariyo na battlinga na Trump so women empowerment tukugira ngo obe na chewagura obe na cyuwaji ko mu Rwanda rwe bakuceta kwihaho responsibilities. Okay, taking the responsibilities zawe nko mcyara kandi ukakora echo ekishemeriye kuba nikikora. Yabare mnonga mu studio twin honorable Olive Katwezi ko echenga district man MP abwabweju omnyishengero turiyo tuganira ahaku nabwo bwembeza ubusheme kugenda abembezi of course baba cyara tubine kandi echo nikirungi kiyamba kita communities then turiyo tureba nabwo kandi nabo kuba omwebembezi okosheme kutwaza kare turiyo tugira ngo okugira ngo oryo mucyara yes fine empowerment is there but chikumanisa ngo hinduke chunchu mbwenu ushanja abantu bona bataku ibintu kebe turiyo tuzomuka humuro nkaburijo Simon Chweka we break off katumuro kace tugarukaho naho program n'enshonga yizoba turi ya TV West. Chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Hi, Mengo Senior School. We are here to reward one of our winners that paid school fees with Momo, and they got themselves school fees for a whole year. The winner is my little sister. We loaded the money on my line. We did a payment. So basically, that's the story behind as to why it's me and then mom. It's such a relief
for any parent, because you imagine sitting at the back and knowing the child is going to do school for a full year. You're not worried about anything whatsoever. So I'm excited. Thank you, MTN. This is continuous, so please, I call upon everyone to continue paying school fees with Momo. Dial *165 *80 hash and pay school fees with Momo and stand a chance to win school fees for a whole year. Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times. From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomu Nene. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. It's a good life, man. Engalo z'endofa kandi zigumire amategalo fakiri. Bulijo gumana onabo mu ngalo zawe oyonze omuhako hamwe n'ebintu eby'okwejunisa omukama obweneyejunisa mizi marungi otakatandikire kukama. Oburofa ne buletera amategalo akakusisikara ekirukurugiriramu okuferwa sente. Konka waguma oyondize ebintu byawe amategawe nigamaraho bwire buringwa gatasisikire otungamu sente nyingiho hamwe n'obutare bw'aheru y'ihanga. Obuhabuzi bw'omuriizi yejunise kandi z'ebyoma ebitari kucerenya bitatari plastic. Kisamataho naho kyaba nikibasika. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback. Instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza webale kuteekuumirako sawa ya mawulire amatuufu nga nze omusomi wo Mike Mulyanyama. Katono nnyo. Abange Rika Muchuzi Mix kwe kuddiwamu kwa buli mufumbi yenna afayira obulamu bw'abantu be w'envaazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga ku nnusu 10 zokka. Twagaruka bwanyuma y'akahumuro okunana kumanyisa omunshonga yitu yizoba
aha TV West ngaburije shaye mokusiye muri ndakikana ni 5 today twagira district woman MP abwabwejo honorable Olive Katwesi kwechenga haza turiyo tureba ubukuru bw'abacyara umbwebembezi na relevance yacho kusintungu kombantu so turiyo tugenda tureba hanshongejo so honorable turugaruka kurwo mukahumuro no kugira ngo imwe nk'abacyara aho umugeriro mbyo bwebembezi kindwiro cyangwa however we have seen some small things ijo ko PDM ari n'abacyara shameless room cyara ngo azirire ababaye babirumu but despite hejo tukuyeho kugira ngo abacyara hato mbyo bwebembezi tumcine phobia no manya umucyara kwa kukore enshobi baraka kumureba tuhebuze jibona kandi oshanga abashije nkama 20 bakoresha mbo yabe tarebeka icyo korebera Yesu kuyashangira umushije no mukazi bariyo no bakore bitashyikire yabagira yareba hansi yagira ngo takachikoraga mteri bare bagenda bona baho bamusigaho wenda mbwenu wa mukazi yakoresha bi nobwa kubaka kwingana busha barakakareba aha bwenshi yiwo turanoteka ngo nahabwaki they are not expected to abwenshi nabo nabantu they are human beings you see mothers are generous and compassionate namazima but that was then konkani hati noreba women empowerment ikintu cyo cyarestri nawe tako nanabakazi nabo bar corrupt bariyo bingi mbitongore bar corrupt kore noreba na PDM ya President Museveni babire corrupt bariye sente zabandi so what do you expect omuntu nasigara ryo muntu omushija ningo mukazi wakireba koka kandi nyowe kindi kumanyaje no kugira ngo abakazi no bakuba bayenda kurenzyaho konko mutima gwo buzire no kugira kugaruka mutima gwo buzire no kugira kugaruka amanyangu hanuya nyine kutwara mpora nabo abakuba batine abiruhanga yahangire engere ndijo so abakazi nabo nabantu nabo nibakora mistakes nk'abantu and that's why bari empowered. Okay, yes, nyenda kumanisa kutureba ngo basa kukuratira of course ikiganiro cyitecha aha YouTube of course waza TV West uza kukurata ebituriyo ntugamba aha nyensa kare nabwataho ogumeno tukuratira nabwo ico nicyo mu mukore utaverwa program ukajoti yarabo cyo za TV West noza kushanga tubantu gamba beroho kamurijo ona rebo turiyo mbwire turiyo to approaching akaru it is a heated decision. Yes. Nyenzere ngo gira kagamba ko wagamba and this cuts across nicizabura hamwe abantu bashemeye kuronda kwa kuruzoki what are those qualities oba abantu bashemeye kuronda kutora no muntu aharengo rwona abo kuba obwire nko abantu babasa kuba confused 2 years down the road barjiro mukarushangana betombwita now to avoid ebyo ne bukwija bwanyuma yo kushangana baje twakora ko abantu bakabe nibese bahari chat kurondo umwebembezi oba mushija oba mukazi barondo umwebembezi uba kureba ngo nabasa ebiba kwenda kumutuma barondo umwebembezi oyine qualifications zo kubebembera wakireba konka kizibe kitwine hato mu Uganda ebyo tibyaciro hati nturondo umwebembezi okurigerera akasenta ke yagirata akiyatamu Nyenda kureza example nko bururo burigiremo. You can imagine bururo burigiremo bwa NRM. Omuntu kuza kwesimba aha LC 2 na wanu mbire nimbuga nabantu mbashashura abantu esente ngo babaterera karuru rero shanga zarare za LC 1 motoka mapichi byona nibirengana omuntu kuza kusinga karuruka LC1 nokata musente zitari hansi ya miliyoni 3 if not kandi umwako kandi obwo ezo sente zoro kutamuti nkamya ngo noza kugirota kuzitunga rero ko mwen hati turigiro muka NRM aha district cyo kibire kigumire munonga nyenda kugambira amazima hati turiyo ntuzo mukaruru erizoba twatandika nominations nza kugenda mpaka 2030 konkanye wani nyenda kushaba abatezi bakaruru no manya abatezi bakaruru
nabo hati bakaruha numanye kuruha bakaruha hati nabo nibane bende zabo bagende bazine baza kuhakaruru bagende nazo konkanye woni ntekateka ngo ebyo nico kubanza nibigarira intunguke nyuma abo ko muntu kwakwija mukarye sente zeze kwinganezo zona nawe kwa kugenda nakora ki naburrayo bagaruka na kashati nabatakine mani nabatakine capacity yo kwija mu constituency nabatine na fuel yo kumureta abo kwakazo mu mabanja wacitegereza so nyowe nyenda kushaba abantu mutera abantu akaruru okurigera habushobozi obubine kubebembera twena twenda kwijokwe tugambe bigambo byitu omwebembezi none omureba orikuza kwebembera nuba no mureba ebyariyo nagambana nibyariyo nayorekerera gukora omwebembezi nuba no mureba mutakaza kuronda abebembezi ahabwo kubasheshura esente nyingi hari umuntu okushangana ja oriya hati ya leta ye mtware 5 konka hariho urukwenda kumuhereza 10 so hati we yaba ariwe nokora ki akaruru to kahereza wakanyingi nuko kirati ninkabidi ebirebi nico nuko kiri ebirebi nuko kiri konka nyowe nanisha babateze bakaruru mweshariremu murebe bakandetse bimwine mubapime kurunji mwetegereze ebiba kubagambira dero mwihiriraho ukubatera akaruru nyowe nyenda kugamba habita babwejo ababemeza banje amina bateze bakarura abanje babwejo nyenda kubasima obwiro butumazire hamwe omu bintu bitukozire hamwe omu byentunguka nambwenu ito turiyo ntukora ebyo kurete sente mu maju ndi nabakazi twine groups zitwa LC1 nabwo cyo hati nizo zimbire ndumu nintamburana n'abacara banje kureba ngo twabe empoweringa nko kuwa wagambire twabahereza mani kugira ngo nabo babase kugira sente kora ka sente mbe nabagambira banje bimbire ningambira nabagira ngo of course nibambuza ngo habwenci no gumomba bakazi munonga nyowe nimanya ngo nakwata ha mukazi nimba nakwata kayona sure yes omukazi wo gutakwisha kuba ine mushiringira 10 bakabinjira omwana ekitabu akabura kukimuhereza tichi kubasa maybe you have also touched their mindset abo kuba nabasa kuba abo arnabe nari yawenka ebyo ntubyegesubwa ntunga batushomesa so abakazi atkankubuzi omukazi kwarabe yabari omukana n'omwana omwana karwara ibagire kupakasa Kampala nunda kungira ngo naje kurinda omushije bwararge Kampala kija kamunetere sente za Panado nyowa banje bakazi nimbagambira ngo bashemerire kuba bina ka sente hamwe so okabanza na mindset change exactly mbwe nayi mukuza nibomanye ahitukutora nibahareba gira kugambo kamuheru kwasigira bokutureba akagambo kamuheru akenda akinkwenda kubasigira mwe nabampurikize season eje yiturumu egumire munonga egumira abatezi bakaruru egumire n'abarkwenda karuru so ekindi kushaba no kugira ngo mureke turonda karuru kubusinje mureke turugaha karuru kentaro enara emwe kija yatugirire mbabazi yatutambira yatwikiriza kuronda bebembezi nko kuturukwenda so tinkabire ni nyenda kureba abantu bariyo nibarwana nibatera nembare ahabwa karuru namwe nyoni ngambira bo wita babwejo ababwejo nimbashaba karuraka mureke turondeje karuru abantu bekemwe murekeraho kurwana ukujumirana ebigambo bibi abantu nibarengeza nebigambo giro tatebe nibihebe so nani mbashaba mureke tutambure nakaruru karungi okusiyo turaheze akaruru keka yitu je ya movement then ebinde birukwija twija kubireba bwanyuma. Thank you so much. Mwebare mnonga kumpereza kire kandi abampurikize mwebare mnonga abanyabweju n'abaramusi. Yabare mnonga honarebo twaba twine honarebo all katesije ko ichenga district man MP abwabweju kandi kukuyagamba umwiro wo buturumu yiwo inamajiz oyirinde okugiraho irreconcilable differences kugira ngo namwarwo mu karuru umutaragumana kwanga n'ingano mwana because akaruru kiza kwa musigaye mu rubarano akaza kwa usigaye no yetaga abantu so twirinde binte turetere imparana nyenda kusima abo kwija no kwegesa abantu kurabira TV West mu abazyogu kandi kwendeze birungi those ends of Bwejo yo wana tureba ni kusima abo kureba TV West
turiyo tugarukira aha ukwijana gacencwire kaburijo asha 2 murare kurunje bari munanga Nehi